ku kore ke u whakamalumalu atu I he talamalu e whanua lotu pe moe ako. E tā ke whakahoko atu e tau Polokalama Tefuafaifio ai University lo au. O ku Iloa ko e storytelling pe ko e ono whakarea ko e talatala noa ki he mo ui whakaako ai ka wako Tonga Iloa. Pea ko e tau ka venga ki he ahani hange mo mea mai ki ai ko e hoko atu ai ku talatala noa ki he taha kautu ki mua ko I Tonga Emeritus Professor Dr. Iloa Futa Helu ai ko e hoko atu pe eni ai serious mo ko u episode ko episode teni ono ai ku talatala noa whikawaki pia mo Professor Futa Helu pe ko whaambe ia I ha whainga whakaukau ke tau whiako aki I ukeni mo tala noa koen ki a Professor Futa Helu. Ka koe ki mua ke u hoko atu ko tomua watu ai whakatapu ki he kilukilua pea mo e misteri tau mama o e tae maha kurea I universi mo ia I mono whaafofa mono taputapu. Pea I ka ngatai ka ko watu ai whatapu ki he tahine princess ko la tufu peka tuko aho o kune me aheni I Kentolani me mana Kentolani o ko whahoa atu ai ko e tahine ko tala whikaulahia o Tonga ki Australia ni pe ku whaapa ki ai I whai whatongia kune whai pe he ku heni mono kāinga pe ko whatapa tuai ki ngā iha ko tope pe pe he ki he ko taklotu ia matonga ko tope mo mea mai me ngā I tapa ke ho klope ko tai lerei ki mo tolu ki he tau Polokalama o e ahoni ko hawhaua pe foki ai Polokalama ia koe ni pe o ko lotonga koe ni tata anoa ko whakaukau ki a kaweinga whika mo Professor Futa Helu te tau talatala noa ai I he ahoni pe hange pe ko kulawe pe ki moa ko whamahena mau pe poini ko ia na I kai ke hawa ai ngā ue mo tukutuku lau mea Professor Futa Helu na ngai mea na mau kawala mo tokonia ai Professani pe ngai mea na mau whepaki ai ko ka noa kia mi he kawako koe ni na wanga o atakai ai alofi I ngā I tukutukulau mea mo Tonga pōna whahauko Professor Futa Helu. Ko iai ko repeke tau toi whoki ki he Professor. Ko eni o kune mahau mai pe mi he tawhaaki ke hoko atu ai ma Polokalama. Ko ahoni ko nofo pau whakaukau ki u whaiha tala noa ki he ngahi mea fo ou na hanga Professor Futa Helu o oange ki Tonga. Pe ko ngahi mea fo ou ko toa pena ne hanga o oange na mei makatu unga ia I he
ene ngahi whakakaukau whakaako. Nei kai ke whakamua i ngahi whinga whaifatongia a Professor Futa Helu, ai mea whaka ngāua, peko ha mea whakapolitikare, a neongo nai kau mai pe ai umea koe aki ai, peko ha toi whaahinga uhinga. Na e toki ai mea nai awhi ki ai i konga whaose ne mo ui koe ne hage ko ku loto si nai peko e ne whinga ke malu i hono whamiri me he fo imu meni whakaako. Ai a koe mea mahu inga au pitoia e ianga e ku wakai. Ai ne awhi koe a Professor Futa Helu i he ngai konga ki mui ene mo ui o hange ko kune hanga malu au no family i ene tu whikau aki moa tenisi pea ku hoko pe ia pa koe kau ia he mea na mau whenga ngai ai ko i ngā koe mahino kia ki mau tō ai apiako kono whakakaukau ko apiako mai ako makakai kana e hawhia Professor Futa Helu ia i ngai uhinga pe ke koe ke uwhialawe ki ai o hange kune hanga malu i hono whamiri me he movement whakaako ko mea e na e hawhia ki ai i ko wakai i he whikau akon mane mo ui whakaako ane ako ia ka koe mea pe tahana u whatoka ngai na e hawhia ai pea koutui pe ku mahu inga pe whae lawe ki ai ka koe ka me inga koe oi pongi ni hange ko klawe nai koe ngahi mea fo o eni ihi na ane hanga o mai ki Tonga. Whikawaki moe a ko whakaluku fua. Aia koe whakakau koe ni. Ane hanga omi ki Tonga e whakaukau o kumahu ingaange ai ako whakaiata mai i ako ngā we ka okuna ke i mahu inga lo ua ke te utala noa ke ne tike o mia e kau misnare neongo ai tuki mua mo i kai ke ekea ai ngā ue po e tukutukulau mea whai whikau te tā moritoni na e asi mai me iai ka ne kai ke a o ki he whaahinga tau kawe koe ne whai Professor Futa Helu ke he ako mahu inga pēa ko ngā ue ki a Professor Futa Helu, mahu inga mo ako whakaata mai, ai mua ai ako whakaata mai hono mahu inga, i he tau kei mo ako whaka ngā ue. Nā iai pēa whawhikau toka tā moritoni, uku asi mihi ngā ue me tukutukulau mea me korisko tupou. Kana ikai i he whainga tu unga, i hono tau kawe i e moritoni, na e hange koe tau kawe koe Professor Futa Helu. Na e huu mai me kau missionary ako o e Francais ai katolika, ki ap fo'ou me ako katolika. Na nauhanga omi whakaukau ta tau he koe whakaukau whaka Europe ai pe na e omi e whaifhikau te tā moritoni. Mahu inga ai mea whakatamai, mahu inga mo ako whaka e teknikare, pe koe atamai i whakakaukau mo i tau kei. Na e omi pe ia e severo pe mo kau pātere severo mo kau pātere ko ia o katolika. Na nauhanga whamahu inga i lo ua, na i longa ange ia whaifhikau toke tā moritoni. Ai ni hanga o te kei ia fwoi mea whaatamai tolo a pe awe ai ke here volo o oa o ke here volo na e angai pe tō onga whaka university.
kana e toi holo pe foki e fo I teke kona e whai toke tā mori toni he hiri a ne foki ki Britania. Ka koe fo ou koe makehe koe ai fo I teke a Professor Futa Helu he na ane whai ako aki, na ane tohi aki, na ane hanga o tauka vei I ene mo ui, ane ngahi rea I ngahi whaitu lahi. An o whakamua mahu inga lo ua ai ako whakata mai mo ai ako whakateknikare. Ka nane hanga o te kei ai whakamua pia mahu inga ane. Ai ako whakateknikare. Ai ako whakata mai isa. I ako whakateknikare. Peko tui koe tukutuku lau mea mahu inga au pito ia. Pea fo ou ki e huan koe ako ki tonga. Na e whai foki a hano tālanga ia pehe koe ke mahu inga ia Professor Futa Helu ia. Pea alua e ngahi tala noa I hono wheto o aki holo a ene whakakaukau. Pehe ia ku nei keike mahu inga ia mea e tala noa ki ako whakai ngā ue. Pea ko whia lawe ki a I he koe mea ena e ke lahi ai a Professor Futa Helu pea mo ene whai ako Professor John Anderson he University. Ia I tau Polokalama te utoki ha o tala noa I he ongo tangatani ia Professor Futa Helu mo John Anderson u kai ke u fie o mea John Anderson kakato o ko lawe te ki ai ka ko mahu inga ia anke tau fuafua nofo pia Professor Futa Helu pia koe taimi koe te walu pe hange mo osme ai ko walu pe ka John Anderson ka oku kai ke omi kakato John Anderson ki he tautala noa he ko whiema o au ia ke omi kakato John Anderson ke tautala noa ko inga ke uhanga o whawhewanaki ka Professor Futa Helu mo John Anderson I hono usia lah au pito Professor John Anderson e whai ako a futa I ene ngā ue whakaako. Pea te tau alu peki ai, te tau au peki ai. Ka koe tuu koe I tau Polokalama koe niko ku tala noa I e u mea ou. Nā hanga futa o mai ki mai ki hako I Tonga. Mo whanua. Ai a koe ako ngā ue, mo ako whakaukau. Ai asi pe whakaukau ka he ngahi apia ko I Tonga. Wai mea koe ako whatamai ako whateknikari. Ka koe poini koe mahu inga koe I he tau haa koe ka Professor Futa Helu. Na e mahu inga loo ua ki a Professor Futa Helu pe hange ko klawe nai koe ne kehe ia koe Professor Futa Helu mea Professor John Anderson ne whai ako. He koe ne whai ako na ane hanga be e ia o whaka ikai au pito pe ai mahu inga o ako ngā oe. Ana ane tohi, ane whai ako a ki he university sene o ne whaimane ngahi tohi, whaimane ngahi whakaanga ki he ngahi hua mai ai industrialization, ai factory life, ai ako ngā oe, ngahi langa wha ngā oe kene te whito I he tui koa Professor John Anderson ke ne hanga ue sia ai ako whakakaukau. Ai ana ne hanga ia whawhepa ki au pito pe kai ke wha oange ha manawa ke manawa ako ngā ue. Ko Professor John Anderson I he ne ngā hitoi I ne whai ako. Sa ko tau hau koe ka Professor Futa Helu. Na hanga e Professor Futa Helu o whai ako I ai mahu inga o e ako whakaukau. Pe kono wharea e taha ko e ako ki he ilo, ako whakaukau, ako ke mo ui whakaanga, whawhewhehu.
Pea I konga lahi koe ne whai ako. Nā ne hanga po whamama whai ai ako whakakaukau. Ano mahu inga. Peki he fo iafo koe a John Anderson. E ne whai ako e ne ngāhi whai ako mo e ne ngāhi tohi. Professor Futa Helu. Koe mea kona ke ai e nei hanga Professor Futa Helu o whakotuu a ngāhi api ako whakatekinikare I he Institute of Artemisi. Aia nai me wahe tolu whoke Artemisi, Institute of Artemisi pe wahe wha koe high school, koe api ako whakatekinikare, koe api ako wha-university, pea moe api ako mea tū whaiwa, api ako arts, performing arts, ko whatonga ai arts, koe mea tū whaiwa, pe koe whaiwa, ka pau koe performing, ai ko performing arts, performance art, nai whakatū e futa, ai FPA, koe konga ia koe ono wha ne wahe. Pena ane whakatū mo api ako whakatekinikare, ai ko ne kehe la ia, Professor Futa Helu, kono tala mai ia me ne whakatū api ako whakatekinikare, o ku na ikai ke ne hanga o whaka ikai, au pito, ai ako whakatekinikare. Kana ne oange pe whainga maarie, pe ako ia e whanau, I wholautahi, I elektronika, I hafua, I tāwariwari. Na ne oange whainga maarie koe, pe oange ke nauto e ako whakaata mai, ke poua, ako whai wholau, ke poua e nau ngahi ako whakatekinikare. Ai ako koe mea who'o, pena e who'o uia, na e who'o e whakaukau. Niango na kusawe ke ene o mai e pātere sevelo mo I katolika, ai whakakaukau tatau ko mea me Ilope. Ai mahu inga e ako whatekinikare, mahu inga e whakatamai, tatau pe mo whaifikau toke tā moritoni. Ka kohono te ke I koe ki he tuunga whaka John Anderson hono fu'u whaka ika I lahi pe ai ako whakanikare o ku mahu inga ia here volo e taha, ka e mahu inga ai ako whakatamai here volo e taha. Pea teke re waia I he ako I ngāhi silapa, whahia e Professor Futa Helu. Ai ako koe mea ia ko mahu inga au pito ai hono o mai ai whakaukau ke a ke tau wakai ke ai he na e who'ou pia make. Koe mea ia ua who'ou pia make. Pia hawherewa ai ni ia kau Artemisi, o nau ana tō ria o nau tui o kina tō ke hako whakata mai a tata mono tau kawe whakako, kai whakasi ai toi mahu inga ia e ako whakatekinikare. Tupunga ia, me hanga koe futa koe o whoki mo furi holo I whakaukau koe ni. Mahu inga loa ki ai, kau toi whakaos kau hoko atu, mahu inga loa ki ai ako whakatekinikare mo e ako whakata mai, koe ako ki he Iloa, whakahanga, ma whawhewtehui, koe ako, taupehepe koe ako ki he tauke imo ngā oe, ka ngā oe aki pe a Ilo, ka nane hanga whawhaigehe au pito ai mahu inga, koe nofo a university ia, ai fo I waka koe university a Tennessee nofo pe ia, I he ako ki he Ilo, koe ako ke whakaukau, koe ako ke Vavangakitupu'a nofo I ngā ui e lo a oe a hon, ka koe ako ki he Ilo. Pea koe ta whakatekinikare ko a Tennessee koe ako pe ki mea whangawe. Sai, kai whakatū o futa pea ko whatekinikare, ka neo na ne tau kawe I ta tau pe mo entasoni, pa hanga I futa whaanga, ai ngā hi whaahua, ngā whanua mo pure anga, ke ai whangawe, munau kau noa whaka, ata mai whangawe, ata mai ke aunga, ko whakaukau ia taha. Pe te hoko atu ke whakaukau o noua, who'ou nai o mai e futa koe ki Tonga I he ako, Nai pehe e futa. Ba awhi pe mo tala noa e whakaukau e ako ngā ue, nane pehe e ne whamama wha. Koe ako, ke mama ata mai mo Ilo, Ko mea e koe ke whai ai nofo ai ako.
ko ya ko ke mama ya tamai mo ilo. Oku ikai ko ya ko ke aunga. Oku ikai ko ako ke aunga ke family, ke aunga ke fonua, ke aunga ke siasi. Pe tau pe herewa. Aya, ko e uhinga a futa kia. Ko e ako, oku ikai ko e ako ke aunga, ka ko e ako ke tae aunga. Na e uhinga pe e a futa. Ka pau oku ikai ko e ako ke aunga, ka ko e ako ke ha. Ako pia ke ua aunga. Pe ko no whakarea, ako pia ke tae aunga pe ia ke mau inga ia pe aunga. Ai ako e tae aunga. Tau pe ko tae aunga kono whianganga ia. Oua e ako aunga, kai ako pe ke tae aunga. Ua whaka aunga ia. Ko fui whakaukau e oua whaka aunga e ako ia. Ako pe ke maama i lopa ko te eke koe ka Professor Futa Helu pe ha. Te mai Futa Helu. Pe a tuku pe ia ai. Te whamama aki hakakai ko whakaukau e ako ke mama. Ko e ako ke uai aunga ia ke hata. Oua tau moa e ako, ko no toi wharea e ta. Oe whamua mai o ako i ho whanau ko e aike aunga ka koe. Ko ni ta anoa ia ke mātua. Ako i pe whanau ke mama mo nau ilo. Pe tuku pe ai pe sai. Ka koe ka e hokorewa e nau mama mo e nau ilo ai whanau. Ke nau tonghanga a whai ai hanga ai mea tokoni e kakai. Ko e ola pe ia. Pe ko side effect pe koe aonga pe ia e toki hoko pe ia ai ka oku ikai. Ko e tau moa ia e ako ke o mai o whanau ke teke ko uinga ke ako ke aonga ke te koe. Ai ako no whakarea koe Professor Futa Helu na ne pehe koe ako ke aonga koe whakamua ia ai sari o te i he hosi. Ai ako e koe uhinga ia futa. Whakamua ai sari o te hosi ai ako ke aonga. Ko mea fo o uia na te ike hanga hata haia i Tonga o mai e whakaukau o whakamama whai pehe. Pea tu rewa a te nisia e ngahi aho ko ia. Ko a pia ko kai ke ako i ke ahonga ke ataha. Pena e peno ngahi ue sia nane kai ke sai no ngahi side effect e ata mai o ka wa te nise ni. Ni nau toi fi ngā ue nau toi mo mea nau wako pena to. Mau kawai mau tolu e aho ko ia. Kei hoko atu pe tai mini ka whai mo ngā ue ke tokoni ka ki mau toke mau mo ui. Ka koe poini a koe Professor Futa. Koe ngā ue pena huinga ka futa aia koe whai ako mo whakatotoro. Whai ako mo whakatotoro. Ke mao mama, pe koe mama ko ia, mo ilo ko ia, e toki tokoni whika ua mai ai aonga. E koe ne poini whoki ka pau te ke o mai ako aonga whakamua. E hanga ia mau i he ikai lewa ke ako ai tamasi i ke mama, e kare ke ako i ke ilo, kai tokanga pe hono ata mai ke whinga i ke aonga atu ke mātua. Ai a koe taime nena pe Professor Futa Helu. Siokita mātua. Loto pe mātua, loto pe siasi, loto pe whanua, hako pe ke aonga ka nauto. Ke nau sio nau tō ria, ke momona e mea koe ako, ke maama, ke loloto, tamai o tangata, he oku iai e iwi lahi he nehanga o whai e whekeri mo hakiri, mo wakiri, mo whekumi, ke loloto, ke maama ki a fo i whakaukau. Maama ki a ngāhi paloparema, pe e to glava rewa o ngā awe aki, huma rewa a o ngā ko mea hanoua. Hane koe whehui ne whaatata ke futa ne pehe. Koe whehui koku pehe. Koe hae fo i a pere. Pe ku lanu hae fo, koe hae ulungaanga e fo i a pere. Oku kehe ai whehui ko ia, me he whehui. Koe hae aonga e fo i a pere ki te au.
Te tau pe mo whehui kou tau whai ke hako. Koe whehui kou tau totonu kou ke tau whai ke hako pe tau nofo ai o whenga ke whaka ama ala ai fui whehui ko ia. Koe ha ai ako. What is education? O kui kai koe whehui, koe ha aunga o ia ko kia te au. What is education for? Koe whaike ke he. E ko pehe koe Professor Futa Helu, ko hanga ko whehui, koe hae aunga ia ko kia te au. He kai ke tari e koe mo mahino e whehui koe pe koe hae ako. What is education? What is education for? What education ought to be or should be. Koe hae mea ke whai mai e ako kia te au ke aonga. Koe hae e whainga sipinga whehui pe. Aia koe ongo whai kehe ia, tau hau mea ngā ue ke ako ke ilo mo whakaukau mo poto, mo mawanga mo ha. Tau hau me ako ke aonga, ka inga pia mo ako whateknikare ako ngā ue. Ka koe whamama whai koe i whoirea, na whangaake Professor John Anderson pe mo futa, koe whoirea koe utilitarianism, Ngā ue ake kau philosopher economica, classical economy, so ono po ni e nau kamata mai, Adam Smith, Jeremy Bentham mo haifua. Nau ngā ue ake na nau taukawe mai whakaukau o utilitarianism, pe koe ngā ue, pe koe langa pisinisi, pe koe langa moui, mauanga moui ki he aunga. Ai na mālohi mai. Me ene hanga koe Professor John Anderson o whawhepa ki i kui kai koe ako ki a aonga. Pe tatau pe mo Professor Futa Helu. O se tau miniti, ka te lawe whakawawave ki a mea e ua, tau miniti pe whaka tolu noa nge ko klawe nai, nai omi fo ou e futa ki Tonga. Koe taha, nou beka ki uto e whakaikiki ki ai, na nehanga whakotu ai fuafua university o ku whakotu eha tokotaha private. Ia tokotaha o ku kai ko university e siasi, pe ko university o e pure anga. Fuafua university ia nai whakotu eha tangata private. Pe ko foi organisation na uko Artemis. Makatunga he pou mo e langa, ko langa he kakaya Artemis. Koe ko futa pe, no tawhaaki whaka infrastructure, material structure. Koe whakaukau whaako, ko futa ia. Kai ke tokonia e siasi, kai ke tokonia e pure angalanga pe. Pea koe fuafua universitia i Tonga. Ko langa e atangata. Ke he me siasi. Fuafua langa e futa ia e universitia Tennessee, ki mua ia, langa university ai siasi, ngai siasi, pea moe pure anga. Pea whaka historia foi mea koe. Nei totong ke fuafua langa university pure anga, tok fuatu university pure anga he ta unu. E pure anga Tonga. Tok fuatu mai ngai university ngai siasi ki moe. Moe au bitu. Ka ko futa na ne foi mea fo ou ia. Fo ou mo no taumu. Fo ou mono ngai whakaukau ko o slame ke nau konga. Ko mea fo ou e ka na hanga e futa whakatu. Na ne hanga oange ki Tonga. Oange e futa ai a ko no whakawhehu whehui ai mea ko toa pe. O kuke whetau laki moia. Whahinga whakaukau, ko hanga whawhanua, ko lotu, ko e pure anga whakatu. Koe hape ngahi mea i he whanua, na oange futa whai whakaukau, e swai pe whakawhewhehu i ia, na kai kua mea e o who. Ke pehena toko oange e futa. Kono ngā oi kai ke tuunga maalunga mea ko hono whakawhehu i ha whahinga mea. Na oange e Professor Futa Helu. Neongo na e oange pe ai whakaukau e whakawhewhehu i e kau misnare. Ka nae ngahi mea ia, Kata. Nā ngahi mea e na ta ofi.
Na hanga whawhonua mo lotu o tata ofe whawhewhehu I mo whakaanga. Ana hanga e futa oange mea ko ia, pe nei kaike ne toi hanga o ai ke hanga e hanga whawhonua mo lotu ma toi whainga mea I ate nisi o ta ofi ai whawhewhehu I mo whakaanga. Hena ne tui, whataha mo whakaukaa swala ates mo palato mo ari sautolo mo kaufilosefa uesite. Na ne tui koe mea e koe te ne whakatupu koe ai maama mo Iloa. Mo to ilololoto ange ai atamai o tangata. Koe ne whakaanga, whakaanga he uhinga to tonu e whakaanga. Koe whakaanga noa ia. Heu noa ia tai uhinga. Pakotui koe ngahi mea ia o lava ke utoa mai, e lahi pe ngahi mea, whikau aki pia mo e ngahi mea fo o na wange e Profesa Futa Helu ki Tonga, koe ngahi mea ko wala manatu I tai mini, ke lava vahe atu, pia neongo toi pia ngahi mea ia, toi omi pia e hani I, ka koe ngahi mea fo o eni, hange ko kaweinga e pungpongi ni. Koe ni ihe ngahi mea fo o na wange Profesa Futa Helu ki Tonga. O se lau wea kene wange university, pa koe nau ia umea fo o university, koe ni tok whitawake mo Tonga I Tonga, neongo nai o e whahinga a koe muri, na wange ka atoa e Profesa Futa Helu, ai mea koe mo ui whaka university. Pa ien no hao whakatuku e tala noa, na wange Profesa Futa Helu ki Tonga, ai toho onga mo ui, na Iloa koe toho onga mo ui whakaako. Mono ngahi nau, koe whakawhewhui, koe whakaanga, koe whakatutolo, koe kumi hakiri, wakiri, o I kaike toi ai, ha whaahinga mea kene hanga o toi taofi. Ie uhinga whakaako, koe uhinga whakapolitikare koe ni, lau whakapolitikare horo, tai whakaapa, koe hanga. Wea ke ngā hirea tae whiunga, mai hafo I kai. Uhinga whakaako I uhinga whakaapa, mai uhinga whakatotoro whaeata mai. Ko me ene oange e Profesa Futa Helu. Neke ki oange Profesa Futa Helu e ki Tonga, ngā hi toonga koene tausia e politiki, mai mea koene o ku whai arai ngā hi taulau, ngā hi whamaulau. Oange pe Profesa Futa Helu ngā hi whakaukau whakaako, kono pātolo aki, ai tālanga talanoa uhinga whakaako o I kai makatu unga I he lau whakaisino, pia moe lau aki e MALO ai teke ai ongo, pia moe teke ai tuunga o ke iai I kai. Ngai mea ko ia nai I kai ke pātolo aki ia. E Profesa Futa Helu mo atenisi e ngai mea whauna neonga. Neonga hange ko e kulawe, nai hawhia futa he auke ne motua, o ne hanga maloi hono whamiri, o ai ene whehanga hangai pia moi men whaako. Pia na ako slawe pe ko ki ono konga. Ko ia ihe e kamata ai Polokalama. Ka ko oato e wha MALO lai ka te mautolo mo mea mai, ki ova tau taimi ka ko saipe mau tau ova pia minite ono, ka ko wha MALO lai au pito ka ki mautolo mo mea mai, pia mo ki mautolo te mo mea mai ke Polokalamani he kahau, ka e tuku moa ke utatau atu he mo Profesa Futa Helu, ka toki hoko atu he tau Polokalama ko ia hono hoko MALO abito mo mea mai, ka mo